Reka tubasuhuze tubifurize kugubwa neza nshuti banywanyi ba Rwanda News 24 aho muherereye hose, tubifuriza kugubwa neza, kuramba no kuramuka. Turaje nkuko bisanzwe rero mu kiganiro cyacu uko biri cyo kuri uyu munsi. Turi kwa gatatu ku itariki ya 19 ukwezi n'ukwa gatandatu mwaka w'2024. Nkuko bisanzwe rero muri kumwe nanjye Alphonse Capone. Turaje none ahanga rwose tuje yabahanda niko buca mu Kinyarwanda. Tubazaniye amakuru ashyushye agiye kwibanda by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uretse ko turi bunanyaruke tugere hepfo mu gihugu cyo munsi y'umupaka w'Akanyaru. Aho nta handi rero ni mu gihugu cy'u Burundi. Muti byifashe gute? Ni byinshi rero, tutabatindiye rero tubabwire ko uyu munsi muri iki masaha y'igitondo hari kubera imperuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imperuka nta yindi rero, ni M23 yagiye mu bicu ubundi kaza yica itababarira ingabo za FARDC. Ni urugamba rero rwabaye mu gitondo cyo kuri uyu munsi mu duce twa Kanyabayonga ni muri teritwari ya Rucuru. Iyi mirwano ikaze y'izi ngabo zo ku ruhande rwa leta Kinshasa zabere muri Rucuru. Hagana amasaha ya mu gitondo kare humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'urusaku rw'imbunda zoroheje, aho bivuga ko uruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa rwazindutse rugaba ibitero bikomeye cyane mu birindo bya M23 biri mu bice byo muri teritwari ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yibanze agera kuri Rwanda News 24 nkuko tuyakesha drone zacu ziri muri kariya gace ndetse n'ibiganiro abanyamakuru bacu baganiriye n'abaturage batuye muri kariya gace, bavuga ko ibyo bitero byaje ku ruhande rw'ingabo za Kinshasa. Igitero byari bitero bigera kuri bibiri, ngo icyambere cyagabwa mu birindo bya M23 biri ahitwa Rwindi, ikindi kiza kugabwa mu nkengero za Kanyabayonga. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryahuye n'uruva gusenya, ryahuye n'imperuka itarigeze ibaho. Imboni yacu itubwira ko ngo iri huriro ryahababariye ku rwego rutigeze rubaho ndetse n'ikindi gihe, ko ndetse kandi M23 yamaze gusubiza ibyo bitera inyuma, igira n'ibikoresho byabo itwara bya gisirikare ifata n'ibyakoreshwa ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa. Ibinyamakuru bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze gukoza haba muri wino byandika bigaruka kuri iki gitero cyabereye Rwini na Kanyabayonga. Amakuru avuga ko ingabo zo ku ruhande rwa leta Kinshasa, Perezida Felix Tshisekedi, zo ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo zapfiriye gushira. Nizo titre nyamukuru z'ibinyamakuru bitandukanye byandikirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuga ko izi ngabo zapfiriye gushira mu gihe bitunguranye ubwo zavaga ahitwa Kanyabayonga zijya muri Rwindi. Imboni yacu yatwandikiye tubwira ko izi ngabo zaguye mu gico, zaguye muri ambusha ya M23, izikubita itababarira ngo ku buryo ngo abari barokotse urwo rugamba nta numwe wasubiyeyo, bose barangiriye aho ngaho. Binavugwa kandi ko mu mirwano yabere mu nkengero za centre ya Kanyabayonga, aho ni ku rundi ruhande nanone habereye ibidasanzwe, kuko muri iyi mirwano yabereye Kanyabayonga hagaragaye uruhande rwa leta Kinshasa rwakubitiwe ku buryo rwakubitiwe inshuro mu buryo budasanzwe, aho M23 ngo yarurasho ibibombe bikaze birangiriye umujyi ubayemo igicu cyinshi cyane kivanze n'urwijiji, nkuko abaturage baturi ibyo bice babitangaje Rwanda News 24
ndetse bikaza gusubirwaho n'iminyamakuru bitandukanye bikora muri leta ya Kongo Kinshasa, cyane cyane ikitwa Minembwe Capital News. Iyo mirwano yabaye mu gitondo yavuzweho ubukana bukabije cyane ndetse budasanzwe, ndetse ivugwamo kubabara gukomeye ku ruhande rwa leta ya Perezida Felix Tshisekedi. Kuri ubu rero ihuriro ry'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo rirwangana na M23 rihunga muri uyu mujyi wa Kanyabayonga. Tukiri muri aya makuru nanone tubabwire ko nubwo iri huriro ryahuye n'uruva gusenya, iki gisirikare bije kimaze kwiyubaka ngo ahubwo cyari cyaguze intwaro karabutaka, intwaro ihambaye yo gukumira ibitero byo mu kirere. Ni intwaro rero ngo iki gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyagaragaje ko gikomeje, ni nyuma y'uko cyari kimaze iminsi gikubitwa inshuro wongewe n'uyu munsi n'umutwe w'abarwanyi ba M23 hamwe n'abafatanyije mu ntambara ibahuje ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko leta Kinshasa yazanye imbunda karundura mu guhangana n'ibitero byo mu kirere. Ibitangazamakuru bitandukanye bivuga kuri aya makuru bigaragaza ko bivuga ko igisirikare cy'iki gihugu cyaba cyamaze kuzana uburyo karundura bwo kurinda ikirere mu bice by'iburasirazuba bw'iki gihugu harimo Nyiragongo, Rucuro ndetse na Masisi. Bivugwa kandi ko izi ngabo za FARDC zigamba ko none babonye igihangamura indege zitagira abapilote zitirirwa igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'igisirikare cya Uganda cya PDF, ngo ibisirikare byombi bikaba bikunze gushyirwa mu majwi n'ubutegetsi bw'iki gihugu, kandi mu bisirikare biri inyuma inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ariko leta y'u Rwanda ndetse na Uganda byose bimaze iminsi bihakana ko nta ruhare bifite muri aya makuru yuko ngo baba bafasha igisirikare cya M23. Si ubwa mbere kandi leta ya Kongo Kinshasa igura intwaro zirimo iz'indege zikomeye ndetse n'ibifaru bigezweho mu rwego rwo kurandura no gutsinsura umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice byinshi by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikarangira ntacyo bigezeho. Hagati ariko imboni yacu iri muri kara karere iravuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari imirwano hagati ya M23 na FARDC yubuye kuri uyu munsi ku itariki ya 19 Kamena hafi ya Kanyabayonga, nyuma y'iminsi hari agahenge kadasanzwe. Tubabwire ko turi muri Rwanda, turi mu kiganiro uko biri cya Rwanda News 24. Nge muri kumva rero kuri mikro ndi Alphonse Capone. Dusoreze i Burundi ntabwo byifashe neza na gato. Nyuma y'uko umuhungu waza ari perezida w'iki gihugu yitwa Pierre Nkurunziza, we akaba asanzwe yitwa Kedi Nkurunziza, ufite ipeti rya liyetona, yatawe mu mvuto n'igihugu ku itegeko ryari ritanzwe na perezida uyoboye iki gihugu ari we General Evariste Ndayishimiye alias Neva. Ngo ibi rero byaje nyuma y'uko uyu muhungu yari amaze gutahura amakuru agaragaza ko perezida Evariste Ndayishimiye ngo yaba ari we waroze perezida Pierre Nkurunziza, ko yaba yagize uruhare mu yicwa rye. Pierre Nkurunziza byahwihishwe ko yaba yarazize amarozi
ndetse ibipimo bya muganga bikagaragaza ko mu byo bamusanganye haba harimo ibintu byinjiye mu maraso ye bidasobanutse neza. Amakuru akaba avuga ko baba baraketse ko ari amarozi yahawe. Nyuma yo kugira ngo leta yikureho iki kintu, iki cyasha, yahisemo guhimba ikinyoma cy'uko yaba arazize indwara ya COVID-19. Ibyo rero nibyo byatumye Evariste Ndayishimiye rero ngo yaba aragize uruhare mu kwica uyu mugabo, nyuma y'uko yari amaze kwigaragaza ko ari we uzaba ari umutware w'iki gihugu budashira, nubwo rwose ngo yaba ari perezida. Ngo mu byo rero Evariste Ndayishimiye yaba yaramujije harimo ko kwanga ko yategekwa kandi ari we perezida, ari we mukuru w'ikirenga, agategekwa n'undi ucyuye igihe. Ibi rero byari bikubiye mu itegeko yari yamaze gushyiraho mbere y'uko arekura ubutegetsi, aho yagombaga kugaragara nk'umuntu w'igihanganye. Ibi rero bikaba bivuga ko aribyo byaba byaratumye Evariste Ndayishimiye apanga uburyo yakwica perezida Pierre Nkurunziza. Nta bundi buryo bwari gushoboka kuko nawe yari afite abamushyigikiye benshi. Yahisemo rero gukoresha kuri Karyukumve. Iyi Karyukumve rero niyo ngo yaba yarahaye perezida ucyuye igihe Pierre Nkurunziza. Rero uyu muhungu amaze gutahura ko Neva yaba yaragize uruhare mu rupfu rwa se, yashatse uburyo yamwica abura hanyura, kubera ko abajenali benshi bashyigikiye uyu muhungu wa Pierre Nkurunziza. Nibwo yahimbye umutwe wo kugira ngo amwohereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo arebe ko bakaruma iyi situation, bavanaho iki cyuho cyari kirimo, kugira ngo yicirwe ku rugamba, bibe nk'uko Dawidi yishe umugabo yari amaze gusambanyiriza umugore, kugira ngo atazatahura ko yamusambanyije umugore, dore ko yari amaze kumutera inda. Ahitamo kumwohereza ku rugamba kandi ategeka umugaba mukuru w'ingabo kumushyira ku karubanda imbere kugira ngo aze kwicwa n'umwanzi. Niko rero Evariste Ndayishimiye yari yapanze, ariko umuhungu akibimenya yanze kujya muri Kongo, abona ko ari ukushaka kumwicira. Muri kwanga kujya muri Kongo rero niho hahimbwe imitwe yo kugira ngo yicwe. Mu kuguhimba imitwe rero uyu muhungu nyuma yo kwanga kujya muri uru rugamba yaje gutabwa muri yombi. Ubu ngubu rero ari mu mvuto. Nyina umubyara ari we Mukanyakwigendera Pierre Nkurunziza, nawe amaze iminsi acaracara ku nzu y'imbohe, aho uyu muhungu we afungiwe kugira ngo arebe ko yafungura cyangwa se arebe ko perezida Evariste Ndayishimiye yagira ikigongo. Ariko kugeza amagingo aya ntacyo biratanga. Ese ibintu bizacura iki? Bizagenda bite? Reka tubirekere iminsi, nuko iminsi niyo imenya n'itangerezo rya byose. Munyemerero dusoreze ikiganiro cyacu uyu munsi, tubashimire mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Mwari kumwe na Alphonse Kapone ubifuriza kugubwa neza no kugira impagarike n'ubugingo. Wowe uje none ahangaha, uje bwa mbere, kanda ahanditse subscribe kugira ngo iki kiganiro n'ibindi biganiro byose bizajye bikugeraho bikimara gusohoka. Wowe tumaze iminsi tubana rero, wamaze ukana subscribe, jya ahanditse share kugira ngo usangize inshuti ibi biganiro. Ujye no muri comment utwandikire comment, yaba izishima n'iziga zose turazakira. Ukande like nimba wamaze gushima ibiganiro byacu. Reka tubashime rero, tubifuriza kugubwa neza nawe ubutaha. Mwari kumwe nanjye Alphonse Kapone, anyirani Astra Vista.